Maya sinkavugane nawe ufate telefone kandi narabikwiyamye Maya. Narabikwiyamye nkeneye kuzanyumva sibyo? Ndebera uvuga yewe. Numva se kumva bibiki? Wowe uranshinzwe. Ushinzwe ubuzima bwanjye. Tubyira akadususurutsa kumva gatumansurira. Ariko ukajya uhituza na bwa busere bwawe ukajya umufata muri zuki. Nanjye nkayitanze kiradoro. Kugira ngo ndizo gukina nawe cyangwa se hari igihe kizagera ngisubiraho. Njyewe Maya sineze gukundana nawe, sinzigera nkundana nawe, ntuzigera unambona. Njye nawe turi ku rupapuro rumwe. Ko njye ntabwo nakundana n'umukoresha nawe, ntabwo bishoboka. Suranyanga. Uricyo Banyita Mike. Jason. Mike Jason. Uranyumva? Ngo suri kundeba gute? Yo mabshi. Ese ugagiye mu masiriye mu kazi kanyu? Kundi sari. Ibiki bitakunda ntabwo nabana gukora amafaranga man. Nabana nakwera nkwiyumva mwo numva nkwishimiye nyine nyiyumvamo nese ariko birakubuza kunyiyumvamo ntiwe nyiyumva. Ntabwo byakunda. Out. None ngenda bikwisabereka dukundane kubw'inyungu. Oya. Ushobora kugira gutya mu minsi mikeya ukamushira orders muri company yacu. Okay, ndamwemera. Twahuriye n'ahandi ariko. Urugendo rwiza. Uzungo ni wewe mani muri iyi company. Uko wize ni kabari. Niba ushaka amahoro. Amahoro ntabwo nyakugomba. Jazira mufashe hasi. Gaya mukazi. Ngira nani. Ndariga mu kintu cyo mukazi. Ntabwo ari mu makuru. Ntabwo uzi ko gukorera umuntu yego nyine turabakozi. Aho se niyo umukozi akoze ntabwo bashimye. Bebine. Sorry kuba nari mari mugwaniriye. Sazi migere nkubitanye mitwe. Gusa nyine ntabwo nzongera kwemera kubikora.